go di kono ngade aso peso sewalo tali pa kren channel wala kwa se hebu se subscribe se go di kono ngade mo ywa da so ke so wak la lu ra ba le tu ki ti lo mo ywa me kle da tu go di kono ngade tham bor bo yu khane me pa kren channel da se se wa ba tu tu ane lo tani ai ne na pak ma lo da ba kha wa da do ro san part 3 na Rosan Patri kleta peno akuta kleta peno akuta pemilale puale edo malo kleta peno akia go kleta peno a gie klotit pa ke he nu la do he gi pa kwase views subscribe ke na table Yield ahead. Yield sign ahead. Slow down and be prepared to stop at a yield sign or adjust speed traffic. Correct answer is C. Yield ahead. Thay đò bằng mà lôi đã bà khá vậy đó zip ahead ta là zip ahead nè kêu đó bà khá vậy đó ta phần nọเลยcái đó bà quạt thi qua xa ta phần nọ ủ lên ta mẹ nha nè đò quê thật sự cao ấy ta quạt thi qua xa ta phần nọ ủ lên ta mẹ nha nó có bữa lò ca cái tệ cái to xa lỡ bật tù qua thi qua xa ta sẽ qua cái nó ca ecclesia qua ca cái tì cái nè asala bạc tên này mẹ vừa si này jeep sa này cái đó mà ta đi tàu về au đã tên này nè đặc biệt là bao bì đó có vụ đặc gạo tên này cho nên là Parking by disabled permit only. Parking in the space is only for vehicles displaying an official disabled parking permit and transporting a person with disability. The correct answer in this case is C. Parking by disabled permit only. Khi đó bác mà lôi đã bạc khao đó parking by disabled permit only đó là parking by disabled permit only nè không nhớ mày đó ta bạc cái này đã thế là bữa là khi thì hạt thì pa gọi là nè đó quay thật sự cái đi ta lọc vào vậy ta bà ca mi đã thế là bà khi thì hạt thì bà go đó bà lỡ khi thì hạt thì lấy ta chơi lo thì bà này gọi là nó vậy đã nằm thì đã tập nó sa là bạn xí nè nằm thì đã tập nó sa lấy cái đã vậy ta gọi tu la cái này đã bà chỉ nó gọi cho này ta nằm thì tập nó đi nè ta bà ca này đã thế là bà cái bà quay hay đi khe thì bà này nó nằm lấy bà ca bên nàyเอาไว้ไปหินที่แก่ซีนะปะบะปะสุปะตาสิก็ปะบะปะกาลิตาเซมโนจันเนี่ยลาบานะ One way. You must travel only in the direction of the arrow. Correct answer is A. One way. เคยดอปะกมาโลบาคาเวดาดาว่าเวแต่เลยว่าเวเดเกลดโบยนะเกลดโบเดอะกวยอาทอสิกาเวเลยนั่นก็บาเลดีตัวดอปลาคนเนี่ยนะเกลียโซนะคำยาเดนเมดอขาเดนบาขานสาชูปลาคนเนี่ยเกลียโซนะดออัสเลอบากเตนี่เมดาเอว้าเว Merging traffic. You're coming to a point where another traffic lane joins the one you are on. Watch for other traffic and be ready to yield the right of way when necessary. The correct answer is A. Merging traffic. เคยดอปกมาโลดาบาคาวดา managing traffic เนี่ยคำยาเมวดาแกว่าฮีเนเกลตากตีนะฮีเนเกเกลคำยาเดตะเลแกดาเกลเลชีดโบเลเนลเลฮาวิพาโดดากบะฮีเนเกเกลตากตีดากวยอาทสิกาวดีนะตาปนอเลตากตีอากาศคาเนนะแกดาเดตะเลเกลกาเลเวรโคเนเฮนนูลเลนโอเกลโบเนดอนนานะกินบาปลอบดอนสานนอกกันบาปลอบดอนสาดอเลือเอาไว้ให้หนึ่งเราทุกคนเนี่ยนะกินกบากกวาดนะคำยากบากกวาดที่กว่าชาดิต่อกาเฮเชชัวเชจาก็ย่อเคลียคนเนี่ยกบากกวาดไว้กระหินี่กระ
krohi ni kle te krohi ni kle ni ka ba je we na je ni ka ba kwa we na do asala ba te ne me wada a do na ti da tap no da kha kle mi pha do mai ha we ni ha tho phane do match land ni de sa le kle ha ni la bo ni le chi de bo ni ha ni la chu ha we ako ni ke tho da ta ka ti do ta ka ba plo do ta ki pa le la na Turn lanes. At the intersection ahead, traffic in the left lane must turn left and traffic in adjoining lane may turn left or continue straight ahead. Correct answer here is C. Turn lanes. K တော့ပကမလိုတာဘာခဝဲတာတော့ turn lanes ဒါလေ turn lanes နဲ့ကဲတာဒီစလေကဘာနကဘာခါတာတဲ့နကဘာဟာထော်လားနကဘာခါတာတဲ့ဟာထော်ကလိုလားတော့အကွေအားထော်စကဝဒီနာလေကလက်ခေါ်လော်လက်တမညာနေနာနမေအိုဘာလာတကြည်တပါနေဒီစလာတကြည်တပါလက်ကဘာဟာထော်တပါနေလေအိုလေးတခါနေနေကဘာဟာထော်လားနလေလိုလိုတနေလေပါနာတော့နမေအိုဘာလေကျဲဘူလောသာခီဘိုလေလေလိုလိုတဘောတော့ခါသာတဘောနဲ့နမိုတတဘောနဲ့နခါနသာတဲ့စေနခါသလေဟာထော်တဲ့စေလဲလိုလိုချုမညာတဲ့စေလားတော့အစလာဘာတဲ့နေစီနဲ့တပနောဝဒါကလေဟာထော်လိုလိုတဘောတော့ဟာထော်တော့ကဲဝဒါလေလေလိုလိုတဘောအဝဲတပနောဥဒခိုင်နာနမတီတပနောဒခိုင်နေနမေအိုဘာလေဟာထော်အိုလေးတပါနေနေဘာဟာထော်လားရှက်ပြားထော်ခမရဒီတစ်ဆက်ပေါ်နော် Four-way stop. Traffic from all four directions must stop. Vehicles proceed through the intersection in the order that they arrive at the intersection. The first vehicle to reach the intersection should move forward first. If vehicles arrive approximately at the same time, each driver must yield to the driver on their right. So the correct answer would be C. Four-way stop. ခေတော့ပကမလိုတာဘာခဝရတာ four way stop တော့တလေ four way stop နဲ့အကပ်ညမေဝတာနကဘာပတူလော်တီလာချေနနဘကွာကောပါဒေလာနဘကွာပကညခောက်တဲ့ချေနဘကွာကာဟဲချေတော့အဝဲကွေအားထော်စကဝရီနာတော့ဒီတန်နဲ့ကလျာဆိုနကဘာပတူနာတကနဘပတူတော့ကာလဲဟဲတူဆိုခိုနေကဘာလဲဆိုဝဲတော့ကာလဲဟဲတူနော်ဟဲတူလေလော်ကီခိုနေကဘာလဲလေလော်ကီတော့တဘလခိုနေကာဟဲတူဘာခုနော်ကာဟဲတူဘာခုဘလနဲ့အဝဲပကနောကခိကလည်းနေကဘာကွာဝလားကဘာပလဲလောစားကဘာနာပဲလောစားတော့ကာလက်လဲဆိုဖလဲတခုနေအဝဲနေကဘာနာပဲလောစားဖနေတော့တလေအဝဲဆလာဘာတဲ့နေမေဒါစီနေကဲဒါ stop four way stop တော့မီတီတပ်နော်ဒီဟာဒီနဘာပတူချာချာနာလားပတူလော်တီလာဆေကွာကောကပါတဲ့ဝီမာလေရှက်ပြအားတော့ခမရဒီနေတဲ့ဆေဖို့လား Wrong way. You're going the wrong way on an expressway exit ramp. Do not drive past this sign. Turn around immediately. The correct answer is C. Wrong way. ခေတော့ပကမလိုဘာခဝဲတာတော့ wrong way တလေ wrong way နေကလက်ကမတော့အကွေအားတော့စေကဝဒီနာနဲမေလေပါလေကလက်ကမကလဲလာလက်တာကလေဘူလေကလေဟာတော့ XC အလောနေနာနတ်ပါလေတလေတာပနော်ဝဲပါဒါအခမရနတ်ပါလေတလေတာပနော်တဲ့ကဲဒါ raw way တကရဲ့နာတလေ raw way နေဘလော့ကပတီကလေတာပနော်ကြိုက်အိုစကနာနမေလေတလေတပါလေတလေတာပနော်လာမေဒါ raw way တကရဲ့ပါနဘာခါတရီကင်စာတဘလော့ကတော့တကယ်ခမရဒန်မီlen mi til tap no wen ta balet le tap no wen ba khatri ta he ke da gila min me khatri ta la ga ta pala do asala ba ta ne si wrong way tap no le wrong way ne di to yete ti la pa ko so ni la na Do not enter. On one-way streets and roadways that you are not allowed to enter. You may see this sign if you enter an expressway ramp in the wrong direction. Turn around. The correct answer is B. Do not enter. ခေတော့ပကမလိုတာဘာခဝတာ do not at turn တလေ do not at turn နေကဲဝတာကလဲလဲတတ်ဘာနူလာဘာနာတော့ကွေအားထစကဝဒီနာဒီတော့ကလဲတဘော
look at the bowler come your head and ta quella le a me dot le do not attempt quella tap no di ne ke da ne le nu la tne ba cle hele byo bya ba no do cle tno no le ta la le ta ple le ba ne ta kwe se ka cha yi do tap no di ne nya nyu pthi ba se ka le cle le ta cle di so le cle le ta cle do cle le at ba ba ta pa na cle le ka ma ta pa ne do permitti tap no way da permitti signal cle ka ma len pa ba khap ta le ba ta pa na do sele ba te ne me da bi do do no enter agi mo pa di ta ba nu la ba na ta ba na mi ti ta no cha na ta ba le nu la ba cha ne la na. Yield. You must slow down and give vehicles crossing your path the right of way. If the way is clear, you may move forward slowing without stopping. The correct answer in here would be A. Yield. ခေတော့ပကမလောတာဘခါတာ yield တလေ yield နေကဲဒါနဘကွာတိကွာစာတာလားတော့အကွေအားထစီကဝဒီနာနကဘာနောကဘွေလောကာပလေကာဂါခုခောကလေမင်ရှေတော့နဆဲလေဆူမညာကယောလွတ်တပတူပါခမရနဆဲလေကာဆူမလွတ်မညာကယောဒနတပတူပါခမရဘာလေကဘွေချနေသေးလားနော်တော့အဆလာဘာတနေမေရာအေယေစာနေဝအမာတာချနေပေါ်နာ Keep right. Stay to the right of the divider. Your correct answer would be A. Keep right. ခေတော့ပကမလောတာဘခါဝဲတာတော့ keep right ဒါလေ keep right နေနကဘာအိုလက်တချွဲတပါနာတော့အကွေအားထစီကဝဒီနာအိုလက်အတဆွဲတပါဖဲကလဲနော်ဖလာသာဖဲနေခမရတဲ့ဒီသလေနမတီတပ်နော်ဒီနေတပ်နော်ပလကုနေသလေတချွဲကြနေနဘလဲလဲတချွဲပါလားခမရကလဲနေခဲလဲနေပေါဘောပါရှာဒနာကိနေနေဟပန်ပန်နေနာပလကုဒီနပန်ဘလဲလဲတချွဲပန်ဘခါလဲတချွဲပါကျေဖိုချနေဖိုတော့ဆလာဘာတနေမေဒါအေနာတော့ဆပ်နော်ဝဒါပလကုနေသလေတချွဲပါနာ Traffic signal ahead. A traffic signal is at the intersection ahead. Slow down. Poor visibility is likely. Correct answer, it's A. Traffic signal ahead. ခေတော့ပကမလောတာဘခါဝဲတာ traffic signal ahead traffic signal ahead နေကဲဒါမေဦးလာကဲဒါကကတိတပနောမေဦးလာအိုဒါဖဲကလက်ခေါ်တမေညာနောကဘွေလောကာအဝဲတပ်နော်တခိုင်အိုချိုလတကလူဒါလေမေဦးလာနာအခုနေတာတဒီပလာချိုနာခမယာနေတဘလခေါ်ဒီသလေကဲဒါနကွာဒါဖလတ်ရှေဘာမခိုချူစနိုလာအဝဲကဲမနာခေါနကွာဒါဖလတ်ကြီးပါခုနေနာအဝဲကဲဝဒါမေဦးလာနမတတီချိုဝဲနေအဝဲဒီပလာချိုနာမေညာနေမေဦးလာနေအခုနေအဝဲ traffic signal ahead နေကဲဒါဆလာဘာနမေဒါအေနာအခုနေတာအဝဲဒါဝဒါတာသက်တိုဆက်နော်နေဝဒါတာသက်တိုဘောလာခုနကပမတီတချိုင်နေပပတိညာပမတီတပနော်ချိုင်နေပပတိညာအဝဒါမေဦးလောက်လက်တမညာနာရှက်ပြတော့အားတော့ခမယာဒီတဆက်ဖို့ Low clearance. Do not enter if your vehicle is taller than the height listed on the sign. I think you all got this one right. It's A. Low clearance. ခေတော့ပကမလောတာ low clearanceဒါလေ low clearance နဲ့ခမရမေဝဒါတာမရှဲဝဒါတာကစဖူးနေတာတဲရှဲရနေတော့အကွေအားထစီကဝဲလေတဘာနူလာပါနာခမရတဲ့ကဲဒါနကာမီထောနေဒီတာပနော်လေတာဖောလာတခိုင်နေနတဘာနူလာပါနာတာပနော်လေတာဖောလာတခိုင်နေပါဖလာဒါကာလမီထောနေဒီ this sikipe khulema ne nela tne ba na kale the sikipe khulema di ka me da trapado la ni na trapado de so le ka ta lo tna na pa le wa le hokko pu na pa le wa le hokko pu ne tna na ta pu so phu de we da track len wa the lo ba o kho ne awe ta kwe share chai da ka me phu ne ka po la de so no mi se mi ko la di ve sim da se di le wa tro ai chi la
ta ko da ke ta ku da go to ta no mu di na ke se ke do asala ba te ne me da e da awe kwe la da ta no da ka da kwe la da 12 feet 6 a che da phala ne kwe la low clearance da ase ba te da e la ja ne la Speed reduction sign. Advance notice to upcoming speed limit change. Correct answer is C. Speed reduction sign. K do pakama lo da ba ka wa da speed reduction sign ta le speed reduction sign ne ke da de to ta ma ka bue la ta pa no no ta ma ka bue la ta pa no do kwe a tho se ka we ta du tin ya we su me nya ne ta cho te le we ta kle ta pa no ta ma ka bue la ta pa no ye cho ne ta cho te le ta pa no cho te le ta ye pate da do la pu kwin ta ka no da hui chia nui chia tu le ki le me nya ta che ne we te kle la a tu de ba ne ta kwe la we da phe lui si ye kam ya mi kwe lui si ye la ba na phe lui si ye la do asala ba te di me we da si speed limit 45 na kam ya mi ti da cha ne ba na da a kle lui si ye cha ne po la na Center turn lane. The center lane is shared for left turns in both directions of travel. Correct answer is C. Center turn lane. K do pakama lo da ba ka we da center lane ta le center lane ne ke da ba ka da pa thơ kle pa kha pa hi ne kle le ta kha sa na do tap no ka ne o da ta kha sa le pa ne kle le ne pa ne kle le do awe ta ka ba le di pla khu kha ne we so na do akwe a tho se ka we di na kle le ta kha sa ne ta le ki pa le ne na ta ka ba le ta se pa di pla khu ne we so na pa le ta pho da pa le ta ki da pho ti da pa ka ba hi ne kle di pla khu ne we so ka ba le ta se ki pa le la na he pa de ka ba le ta se ka ba hi ne kle ta se pa la le pa de ka ba hi ne kle ta se pa la ta ka ba le di pla khu ne we so do asala ba ne me da si se ne tha le o se ka da pla khu ne tha le a le pa le chi pa da he pa ne ta lo le chi pa se ka la na she pya tho kham ya di de se pho Hill downgrade. The road goes downhill ahead. Slow down and be ready to shift to lower gear to control speed. Your correct answer is C. Hill downgrade. K do pakama lo da ba ka we da hill dog grade ta le hill dog grade ne a ke da ke la bi na ta la bi da akwe a tha se ka we kham ya di na kle le ke se la bi o le me nya no sa la ka ke te ka to sa le cho te le a chu agisa ka agisa na lo we ki ya ne ke da di sa le na se la ka chu agisa a le cha la da control speed di ne ke da di sa le na ba pe ka we da ta kle kham ya na pe ka ta kle ne na kho de ne ka ba we da le a bre lo na ba pla le yo cha ne po do asala ba ne me we da si do o da ka ga ko o da le ke che la bi ta la bi lo ya ne na kham ya ne mi ti da ta pa no di ne me da se la bi na ba no ka yo mi se ne na ba pho ka ke da ka ki ya ka ne na ba pho ka na chat le shu a gi cha da na ba break ka control ka na ba di le yo cha ne po na No turn on red. You must not turn right or left during the red light. You must wait for the green signal. Correct answer is A. No turn on red. K do pakama lo da ba ka we da no turn on red ta le no turn on red ne a kham ya ne ta da ba kha ta da ba thak le me u ba na do akwe a tho se ka we kham ya di na ta ta ba thak le ta se me ge ta thwe me ge phe me u go se ta ba na ka ba kho tu le me u la lo do asala ba ne me da a no turn on red de ta ba thak le me u go ba na mi ti me u go ne na ba kho la kho ti le me u la na mi thak le ta mi ke ta ta mi ne ken ta ka ma la
share ပြတော့ခမရဒီတစ်ဆက်ပေါ့ Advisory speed sign. The highest safe speed you should travel around the curve ahead is the one posted. Advisory speed signs may be used with any warning sign. Your correct answer would be A. Advisory speed sign. ခေတော့ပကမာလိုဒါဘခဝဲဒါတော့ advisory speed sign ဒါလေ advisory speed sign နဲ့ကဲဒါတာ hip law တခါလာนะတာ hip law တာပနောတခါလာတော့အကွေအားသစကဝဒီนะဒီတော်လည်းနောက်ကကလေးပလက်တာကိတာဖို့တိဖာနောက်ကကလေးနဲ့ခမရနဲ့နောက်ကကလေးကိုနဲ့ဝဲနေတာ hip law တော့ဝဲတာတပ်နောကိနေကိုအိုလမေညာတော့တိုင်နေမေဝဒါဒီဆိုတော့တာ hip law ဝဒါပလက်တာကိတာဖို့တိဖာတပ်နောတခါလောနော်တော့အစလာဘာတဲ့ပနေမေဒါ A နဲ့ Oda da kleki da pano da kwesi ka da 25 mile per hour 25 mph da seba ne me da e na